Longle adui hoy alamki ke klang aputhak pherangke amai kepha methangalong le phelang maduta chenghondu bangso penajok nijang karbianglong number 1 Duar Amla constituency arlo Vothatlangso hi thialong penang arni pen Longle alamki chihili saipen ajok pini Vothatlangso ser dihun ahong jailong ke ongdung arat mati thekri muchot atung pen pherangke amai phapong bangso pherangke amai long inter-district interstate vigilance committee pen kedang lok ke ongdung aradatum chetongdun lasi alanglitum pen kaninje ponalam thi arju eksena Vothatlangso pen rajenrong hang news fast karbiang ihemata east west north south same adui hoye bangke 1951 13 april si hima nirdharon kurialo border bangke demarcation kurialo number 1 number 2 bangke 1951 17 November non le ilitum karbianglong dep hai 1951 17 November ani bangke karbianglong dep ilitum karbianglong ka cholong ani lo number 2 number 3 bangke 1952 23rd June 23 June ani bangke ilitum council kapangni ani lo lake council foundation dep lo lasi Eletum 1951 pen 1961 Census of India labangso ka survey along bustame eletum aphan adui ahoy pen ka chenglok a map eletum adui ahoy a map bustame anoksha bustame eletum aphan nang piet lo lake eletum aphan bharat sarkar pen eletum aphan labangso council adui ahoy a map eletum nang piet lo Lapen Mili Frangjong Terang sarke hai Lapun biasa sarke hai Alang itum kanengje Laso reference pensi aku nili nengiam tudampo Lapen Wang tubom lo 1964 Labangso tribal block ladak Dak Mas Bopathar labangso area Ladak ke tribal block pusipulo Tribal block pusipudera pibangke Miladak nengjera mintung Assam State Rajdhani ke aphange Shillong Ohomor Puroni Raijor Rajdhani asile Shillong hoy na hoy Dispur hoise 1972 sonar pisot he Dispurot স্থাপন kora hoise Ohomor Puroni Raijor Rajdhani asile Shillong Lasi ini tumamuni tum cini nangji je kelada kalam cini nangji Assam capital ke aprange Shillong lo tang te piniani ini tum Meghalaya Shillong ini tum hapuanda Assam pu jehang ulang ma un elo kiti lasi niliki pudam je bangke 1951 ini tum 13 April adui hoina bathik pielo lape 1951 17 November bangke Karbianglong pu declare lo Karbianglong di pilitum non kecatalon bom Karbianglong di declare lo lapen 1952 23 June bangke ilitum council pangni lo non kedo bom council hem pangni lo council nang cari na pangceng lo lasi hala suhur bangke ilitum ta Assam aglo situdun lo Karbianglong district council bustame 6 lo council bustame hala suhur ke ilitum capital Assam capital ke Shillong lang Lasi Kupia Posi 1975 3rd September Kupia Posi special gazette notification paklang nang koklo Laso lam kachini kerang sot 1975 3rd September gazette notification paklang nang kok bangke Meghalaya tumangke separate state longlok lo Meghalaya পূর্ণাঙ্গ পৃথক রাজ্য গঠন করিলে 1972 সনত 1972 মেঘালয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক ৰাজ্য গঠন কৰাৰ পিছত স্পেশাল আসাম গেজেট নোটিফিকেশন পাস কৰিবলগীয়া হৈছে অসম চৰকাৰে তথা ৰাজ্য চৰকাৰে লাসি নিলিকি পুৰামজি বাংকে ইলে তুমফান লাকে আসাম গেজেট নোটিফিকেশন হলো 3rd September লাসি নিলি তুম না সিনালি তুমফান আসাম সো নাম পঢ়ি বিপো lake border lam penak adu hoilam penak lasi nali tum same chipan inding chatangi media court tum same lasi ladak pulo Assam gazette
3rd September 1975 lasi ni linang kukpi dan jarak sukuri lo nal tu phanang pik po lasi labangso abirta bang nal tu baklang pemikan ni pacetak pemikan nang ji lasi lada bang ke 24 June 1975 si labangso notification na baklang lo lasi lada ka notification bang lapuhan lo notification nong HMP 283/75/12 it is hereby notified for general information that the Governor of Assam intends to declare Hamren in the district of Mikir Hills, Mikir Hills as a police station with the boundaries defined below. Mane laso teng si boundary bangke paklang lo pasi dak pajini lo. Lapen objection pumupen alang litong pusang sa aputi do. Juti aputi do huwa polugia ase. Objection if any boleh likha ase objection if any in the proposed definition of the said police station in the Mikir Hills district may be submitted to the superintendent of police Mikir Hills Difu in writing within 6 weeks. Soy hopta rui trok apor si pilo alang itu mapan 6 weeks within 6 weeks so hopta bidrate homoy dise from the date of publication of this notification. Laso notification na bangke 24 June 1975 ni kansi notification pilo mati rui trok apor pilo soy hopta apor last date pidet penasi laso a gazette notification na bang ka declaration na bangke officially announced officially declare bangke lake 3rd September 1975 si peklang lo laso peklang ajoni bang si lada bangke na litum lang tha duaramla moja pulo lake non ilituma duaramla eknong duaramla constituency labangso konstituensi lo makya ilatum ha amguri dolo dak uguri dolo ladak dalim bari dolo ang tondo thalo non milifang jong alang itum makya itum gane jitum revenue 36 villages pu hala sur bangke ang ton arong hala kunar ma area wise si hala kunar ma adui hoy labangso adui hoy bangsi arong bangke tok konchot lo lasi ladak bangke nilipula nampo ladak pen 1 pen 36 villages ando lasi no itum bangke dak adui hoy along bang sini linang than paklar po lada bang ke hatigor pudolo kalimala puil tu madu hoilo lapen dighol pukuri pudolo umsiro gaon mas borbothar ke lada lo kalimala mas borbothar bang ke serial number bang ke 31 lapen lengri bang ke 32 lapen tengelangso tu bang ke nil tum non tumpro pubom he lapulo tengelangso ke bahini sorkari bomra bahini do inur ke sondro singh senalo inur bang ke kangtang tisolo lasi ladak menak angkelang langsunang po 34 bangke maisam gaon ke lalomati maisam gaon bangke 34 long situlo lapen 35 bangke kharupindha ke lalomati lapen der phi bangke tharwea bi 36 bang tharwea bi ke whole last kaliwala lake Assam Gazette notification pensil lake ilitu aphan all readers ilitu aphan bangke Assam assembly long along tum cheparai pensi governor si ka approve tang lolo loke Assam Gazette notification means it all legal documents lake legal documents lo loke lake loke joy kalilo loke athima rajyopal pensi governor pensi ilitum phan lake nang tum aduya hoilo nang tum long lelo pulitum phan ke na hodai tang ilitum phan ke na pektang lo loke lasi ilitum pinia ni anta lahe jota college kimlong lo agriculture office kimlong lo lapen ladak cultural complex punoy dak stadium punoy de lahai angton ilitum dolo lapen council gate andalo lasi aku nilidak pekla nang ko bangke lalo lasi laso anutis bangke 1988 malom nonason chihuri se ajoksi Assam Hills Area Department ichidi pe hai ilitum non ichidi minister do dumati Assam Hills Area Department pensi labangso lo bangke nang palelo labangso nang pale alo adet lapen aningkana bangke lahenlo dated Dispur 17 August 1988 si Assam Hills Area Department pensi labangso notice manganang pale thulo lasi lada kato bangke munili frang ta pori erlo BSR kai puno terang sarkai tame pori erlo samin nili bangga aku non bangke nang aku kiru idun thua song lo lasi da bangke pulo Maisam Gaon and 4 other villages of
Punjab Borpothar area of Vothatlangso seem to be transferred to Karbi Anglong district from Nogong district pusi tok dak lo nang transfer adlo pusi tolo seem to be means hala so teng lo gadget notification has teng lo pusi ateng means nang transfer lo pusi ladake seem to be means bangke ortho bangalalo hala 1975 3rd September ateng si laso nang transfer ateng si laso dui hoi bangke dulu pusi ladak alu nang pole thulo laso notice lasi ladak bang pulo laso gadget bang pulo notification bang lalo harmoni report hilo mati ladak laso gadget notification bang lalo HMP 283/75/12 lalo and ke ladak bang ke published in Assam Gazette on 3rd September 1975 talk that lo la Gazette ke papas bang ke 1975 mati laso pendes bang ke aku 1988 aning kana masih 1988 si labang so notice bang nang pali lo and the laso lo notice alo kumamar fansi ke pali bang ke nilak thandak po ladak short pens nilithan po copy tu alo nang pali hai copy tu alo nang pali bang ke halas nona bang ke district commissioner po halas bang so bang ke district commissioner ke non head lang mati halas bang so bang ke deputy commissioner po jila upayukta po nona bang ke jila ayukta po lasi halas so bang ke alo nang pali bang ke lalo deputy commissioner Nogao lo ampar bang ke deputy commissioner Karbi Anglong district council dipu ampar bang ke langsunang pol lapuan bang langsu po bang simile langsu po Sri Holiram Terang MLA Vothatlangso Assembly Constituency hala bang suhut ex MLA lo hala bang su el tu ke Holiram Terang sar MLA doba mohusi labang so lo na pale lo angela pen number 9 bang langsu po Sri Chandra Singh Teron Habai ex MDC hala sur bang ke ex nono bang ke MEC mati hasur bang ke member of district council pu nono bang ke member of autonomous council pu alam handa labang so lo na pale lo Ankela pendera bangke 9 bangala lo joint secretary bangke political boundary